ڕێکە مان و نەمانێ ئەو ڕێکابوویە هیڤیا بەشێکا زۆرە گەنجên Herêma Kurdistanê herçende girintî di wê rêka hîviyên wan de nîne, belê beşeka wan hîvî dikin rojekê xwe li wê rêkê bidin. Nebûna baweriyê di navbera desthilat û welatiyan taybetî texa gencan bûye krîza serdem û arîşeka here qûl ku di mavekê nêzik de dibîte tewerê kor û simînaran. Çavdêrekî siyasî wiha dide zanîn ku beşeka welatiyan ji ber nebûna girintiyê bi paşeroja xwe qesda rêka man û nemanê dikin. الهرم کردستانی هندک اگرت هین وان اگره ما بحث کنید ود گرنه یک لوان اگره او خرابی بار آبوری هندک خلکی زوربای گنجانش تایبتی چون زوربن نکچن گنجان اش بلین درنگ زوری لوان اگره آبوری نبیتن جانا خوش بیتن برای اگر سرکی وان اون بیتن که یل پاشاروجا خوک بارینه گرنتی پاشاروجا خونینه یعنی بو نمونه در مناک بسیطینین یعنی فرمان برای نکال حکومت دا آیا وی گرنتی های کو سر مانگ ده موشه وال گریتن بله برینی واش نخیر گرنتی نیه و کیف ده خلقه کی گرنتی های بیده پاشاروجا خود چند سالی دا اول گرت و راستی بو خرابیا ریو برنا دست حالات الهرم کردستانه Bêpakiya desthilatê li hember gencan û dabînnekirina delîvên kariyên wekû pêtîvî bû texa gencan egerekî dîtirê kûçkirina wan e. اگر بیژن حکومت یا دستکورت قیران هنه لی چند کرت دیگه هنه کو دلیوین کاری بو گنجان بین وکرین کو گنج کاری خود داب کنه کو گنجک 18 سالا 20 سالا بخونی چاوروی چنده بید کو دامزراندن هبید نه بیژن کردستان یا دولمند نه تنه سامان جرعادی بلکو گشت و گذاریا دولمند اب شینواریا دولمند اب سروشت خوی چاندنه دولمند اگر دلیوه هبن حکومت پالپشتیا خلکی بکد خلق دی کار کد دی شوله خو کد ولات خو به خوشتره قصدا ولات کدی کد Gencekê derçûyê pişka zanistên siyasî kunûke mijîlî karê firotina mirîşkên zîndiyê diyar diket ku nebûna baweriyê vedgerêteve bû lawaziya dezgehên civakî û neencamdana erkê xwe wekû pêtîvî. خێزان بەرپرسیارێکەیە کە تاک واتفناوە دێ پەروەردەکردن احتیمادایی کەویتە سەر ملێتوی ناوەندێت سەقافیت یەت ئەکادمی مەسەلەن هەرش قوتابخانەی بگرە کەنیسێ بگرە هەتا ڕادەکی گەلێکی باش مەزگەفتێ بگرە و زانکۆ بگرە ئەف ناوەندێت ئەکادمی نەبووینە ئالێتە کە گەنج واتف بێتە پەروەردەکردن احتیمادایی بکەویتە سەر ملێتوی Vekolerekê civakî derbarê nebûna baweriyê di navbera desthilatê welatî de diyar diket ku derencamên xerabtir hebin eger ew sûzinberî nûke hatîne dan nehêne bicih înan. باوری تشکی گله که گرینگه اگر باوری ادما بین حالاتیا و یا حکومت و دستالات دانم راستید وره دا کاریسه کامازنه چونکی باوری همو تشتکه پکتینید وره دا گلک سوزید هاتیه دانان یا گلک بریارید بو هاتیه دان که افتشته بین جبه جکرین خلکه که یعنی بدید هون هست بکر یا گله بی که افتشته چه بو نهاته کرین وکو پیدوی و جا خلک وره دا دی بهیوی بی تو به امید بی Rêka man û nemanê ew rêka ax û welat û kesûkar dihêne guhorîneve bi serma û seqem û pêlên deryayî û tabîtan bû hindê bigehîte kenarekî paşa roja xwe bi geşî û aramî bibînît. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.